Creation Calisthenics. Danas ćemo učiti kako napraviti Dragon Flag. Prva progresija je tak Dragon Flag. Znači, radite, prvo se morate namjestiti. Desna ruka gore, ili možete obrnuti kako vam odgovara. I samo se podignete. Progresija bez tak. Treća progresija je takozvani one leg Dragon Flag. Četvrta progresija je straddle, odnosno sa širenim nogama. Zadnja peta progresija je full Dragon Flag. Hvala što ste gledali još jedan klip. Do idućeg viđenja.